They say the mental be as on solid. Sebi or moji metodo. Ebi mo. Me ami nua baba ko me ami hia na physical kwa me ka chen say. Woni me se de kwa. Kuma would ankasa sisia no. Bomb be a to hon minim a nuclear weapon there. Na president a wo to bomb we no. A wo kuma would maimu wiase maimu no. Your friend no Kwaku no. President ba ko so there be bomb we there. E wo se me kasem. Apa Pauline de bia me use e send this car e Lemfi nti me kan for Lemfi e ma obi biara say ko Google Play Store na say iOS na ko download the Lemfi. Say your first time I use promo code we Paulino POLENO. Now they send this car Lemfi e be cho cashback. Na say all country be say UK, Canada, US, Europe countries be say Netherlands, Italy, Spain and the ka ho na Lemfi say oh you sure now you use Paulino promo code now we want cashback. Kaisa Lemfi is secure or send this guy within minutes na e drew ebusuafo ho obetimi asend e de akọ mobile money and as a bank account. Lemfi app de bia no omo ye surprise nti say we use app na kai say o send this guy na Lemfi so e kire odo stay on Lemfi so be say on ebusuafo esre ebom together o send this guy no ebusuafo esre no now so esre use Paulino promo code no as your referral code. 2026 I remember them say we are see fan nyina okon ena esi ekun we ya mebeka ho asem na eye kuma odu nim say be 3 years 2 years ago na Paulino multimedia na ye campaign we say bring back the love of Kumawood ye bo ho de ro bebre ema anamon bi etutu ye no eboaye ema ehun say 2025 ye free mu na nsen ya no the Kumawood industry and as a Ghana film as a whole no abenya impact. I mean he say nkofo hu say obie twesene actor bia no wo fie bia no say obe so YouTube channel na eda so say enkankane yen a ye wo abrochirima mu de obekọ obia fie no na obia ehwe Ghana sini na kire say Ghana sini no fa ne ntoma pa efura eguso fa ne ntoma pa efura because actors ni nyina producers directors bebre ye adwuma daily oko virus link up TV obeko YouTube ho Batman and call for virus yeah director Batman sana near friend no intina me use that name virus nene call for twa Emilius hour e koso Jill's Foundation e koso like in the team e koso enti ene menena media ne so because me who say Trump Eddie can drop a bomb in Nigeria. Next, a corner air coso ama penyufo bebre Eddie omoho air gym Russia for the omoho gym China the omoho gym. Na me ka senke no ane war ebia face but there be ensi the film industry Kumawood ankasa sisia no bomb bi a to hon minim a nuclear weapon there minyam fish out the kind of bomb cra na say a to honum atokuma wuti sia eja edem gidi no afi na me guso a me investigation a me kohwehwe na president a woto bomb we no a wokuma wood maimu wiase maimu no ye friend no Kwaku Manu na Kwaku Manu to bomb no president ba ko so there be bomb we die e wo se me kasem na president krono asre but that's how we me say sia before me bo president bomb na etukoto Kumawood no or responde ye ni din no na make catch you say o UK Canada US Europe country be say Italy Netherlands Spain any de keka ho na use Lemfi ko Google Play Store iOS na download the Lemfi or download there kai so be use referral code Paulino POLENO na o use a Lemfi e be ma cashback so na o send this car a reliable I mean a secure within minutes na edru ebusuafo enho obetimi asend ya mobile money and as bank accounts into call neko download Lemfi na o send this can be also about $50 £50 €50 Lemfi ebeko so ama cashback aha Paulino multimedia all the gist na ye be bro send na me di kan catch you say Paulino multimedia na ye campaigning about bring back the love of Kumawood no I mean be 3 years ago ana bibisa no ye gutu ye monitor Kumawood na ye hu say na adwuma no apeke pa nti say I relax kakra ba ene me hwe bomba Kwaku Manu ato ewo atu on me am a godfather Nana Romeo etwehwe nkomo atu ewo UTV
na nkɔmmɔ no twitwe mu no ɛna Nana Romeo ebusa Kwaku Manu sɛ owo actor bi a obetimi abɔ ne din ana sɛ obɛka sɛ ɔte ne so a na wasɔre ɛna Kwaku Manu sɛ Debbie on the way Messi a pause because I said no more sabi omagimi na okanwie na o say monimu a monfa ncheme na bebre ebi mu okay wanka bebre o say ebi mu agimi se wo bo abaso kra no obekọ na wakotwe video another phone na si nani so interview na omoye interview basa just because Kwaku Manu aboni din e wo interview bi so enti ono say pa de omo na nka na enka obebo meba midiganga acho se president bi so I respond ai ba meba enkomo twetwe anim no midie ewra nkomo nim then I will come back to the response enkomo twetwe anim no ena Nana Romeo call so a obisa say sini ni metesen yese muni we nkasa woni we se no se da bi ono no abusu ofrim kra na time wo mti onim say sinifo bebre mpenasem because edru so wo ye adwuma or the script and also of free mumpa say ombe respond kra say yenye anase ye beye no kra na edin obeye na dwuma wie nipa no so a or the script man na say nka omebo ano no so a onka hwe na say onfa ho say obeye wadwuma say wonye wadwuma onfa ho enkomo no na oto aso say nkofo bebre so esere kwa ye ndono nti nkofo bebre esere kwa interview no ewo atu UTV for YouTube channel but this part in there made kakra bi to so na wahwe ba open full video ne ahwe dia na interview na hwe akọ UTV a platform ne kohwe nti nsem Kwaku Manu ene Nana Romeo etwehwe nkomo no nsem okan na ene to aso ono mo actie ene mo abeto mu wo no emu ba ko ben ena otene so abesori na waka se se me ntra obi aso sori se bi o mo jimi toto ebi mu mentre obi aso sori because obo ma o ye interview kra na obo ni padi din se bi mo fa chem be fo mo ni mo fa chem se me ka se bia obi mo jimi obo ma o ye interview se kra na bia o ka asem e de na ka asem kra obe fro bia interview se a asem obe ka che obi a ensem a ebufu on se na comment o ka e bi kra ye ka komo ya o kan yes oh ni pass me se na ni pass me se de e bia na acting e bia na me ye adwuma no na nya ba na ti se obe ye interview for obe didi watam komo na wodi nya se kasa ko ni nya ya tibiti se mo bi ati bi ojai anka ne anka wabode da mebo o sini bi a utwa ya role a play no e na anka home place a role no me ni saade no role bi a me play bi a adwuma na me ye role bi a me play bi a adwuma aha nti me no me ho da se ayenta we na nke se me twa we ni se nka me twa ye nya de amount de te se soje no wa ko no awoda kwa na butu hye nti de be ma obi ase ye bi a no tumi ye o mo na wati say se Kwaku Manu ni we nya fine we ni Kwaku Manu nya fine ebi wa yese wo na oni nipa nya fine ebi wa si nipa no nya fine sansam ni yati bebre fa ho eya mugo ana se no kre se oni bebre nya personal issues me am sin for no mo me o mo pemasem ana bebre so san kan kre what you say okay ye wo mani bi wo ye wo mema ni bi wo kra me the script akoma wo o ma anya adwuma no o mo so man ka bi ankyere o tin ko ba okay na saa obi no obi nka no de bia na me kase ye nyini saa obi pe wasem obi pe wasem de abeti ase ifi baby na me kase ye ne yakwa busuan fo no kra wa busuan ni kro bo kro mpe wasem nya daw sam fili usa ye na be ana bonti suni okay me o ti se Kwaku Manu ebi a me kasa de bia me be defend me me nko kan obi da okay lifestyle me kan obi da oh okay ebi a me na bi obi wo mo ba be kam sure what you say se bia ye se obi aka ho asem obi ayi we ewo industry mo da I know e ka obi nko na okrampo wawu sure all the comment even me am nua baba ko me am hia na fese ka kwa me ka chense woni me sele kwa why no me moniti ba de simi hia na me am ka chense woni me sele wa onim me am nim and say anopai anadwi nko na ka video me se me ya to social media so no me say ma mo industry no nyina ma na me sele kwa nyina me nim e mo mpenfo ne mo ma ne me ma ne nkra ne nyina mo me nim se mo ne me sele kwa wow what you see because wetin dey eduma ko mo bi se e bi e be ye sani pa so na frewa ka me di ha ho keka ene amerika me ho se me anse me hwehwe ni na me yo se dia de na me po se me hu ni pa bi pade a se de me di ha ho keka ne ni bre
eko boa nipa no yeah do so edu me so a menye obi ama na mboa me sa I think say nyam ko obefre no all the one e de ochina say nipa na the script be ma no onim na ho so no oyi obi foforo adwuma wo so wonye radio de bi obehye date dia ma babo ho no oyi obi foforo adwuma timi say this in for yet to say offer one drink what you say say am hye one corner na me twitwa bibia aka yeah ba what nsɛm no nyina wɔ wasum na nsɛm na nsi hɔ a comment section hɔ no ɛna ngɔfoɔ say nsɛm akwaku manu kan die sɛ enka Lewin ɛna kɔkan ya enka nkɔfoɔ bebree a start na bloggers bebree a start interviews granting interviews tie nkɔfoɔ response a ɔmo de ɛbɛma Lewin ebi sisi da bi kwaku manu yɛ real ɔno de ɔmfa nsɛm nsie ɔkɔ ne straight ɔn sɛ kwaku manu so odi kan ka sɛ interview nim no ɔse ɔno no ɔnkɔ count ba before abɛhu so ababo ntia wɔkasa na ɛsɛ obi na atia na na so ama na babo ntia akusie mpie wi a obepia na ɛsɛ ne bɔn mu hyehye ti obi soja to no so na chidi a obeba na wa be defend ne ho yeah which is a good game enti engofo comment sa no na ɛsɛ so uye ka president a o Ghana Kumawood film industry and as a Ghana film industry onim president Kojo Lewin ai ohwe video ne sa na osre na osi we enka mpacho wan kasa but the okan no osre into screenshot of Lewin a comment out the two video no so na that's some wasre de na se ensem bebre woni triwo interview no so inti minim say ye den a Lewin de ho nsem bebre so ebeba inti ye monitor Paulino multimedia whatever Lewin is going to say about this interview no yes so ye de bebre nya Lewin nko a de obi be kan fa interview we hu bia no ye be drop e ama oba na make sure say Kumawood sini no aba oko KMTV a Kwaku YouTube channel also a lot of movies on Charlie ne Funny Face and Don Little mo a lot of movies and ne bad girl no into Kumawood movie is back it is a OPB ahwa catch o maame ona na abrewa na o krom krom a oton edwane say OP sini yesini ni bi ahwa on fa ne phone no nko YouTube be a YouTube mano na subscribe to movie channels maybe Bobodin Link Up TV Emilius Hour Vivian Jill Foundation KMTV Paulino Multimedia because definitely hold your was subscribe and because a one na ebema o just no senior AF no and the characters or mobile mo modern no e ho na edi ni nyina ebe den ebe bro nti say the film industry is back into all support here na wa supporting ye abrochi dem nim say obi a wo abrochi bia no ofri adwuma ba na say o ne holidays bia na ne off days bia Kumawood and ohwe na say Ghana film as a whole and ohwe mesre mo mama ohwe Nigeria movies and yes me condemn Nigeria but yen hwe ye Ghana for de no say ne be ya ye be boa na omanye ska na omatwa no bebre na omatwa ne yi na a project the Ghana film industry ni yi nti mesre mo yen hwe ye de yen selfish kakra ye wa appreciate through wa yen selfish na yen hwe local no more than say be hwe foreign no nti aha Paulino multimedia media Armstrong Paulino ade ye be follow ye de ni be di akire nti de be to from bia no ye de ebe bro e Paulino multimedia makramo